Kad je prva količina knjiga došla u redakciju, ja uzmem, dođem kući, počnem da čitam i nisam došao do kraja, da ne lažem, ali sam došao blizu kraja. Ja bi se prije svega zahvaljivao. Prvo bi se zahvalio mojoj porodici, pošto je od nje sam imao najveću podršku i povjerenje. Zatim mojim prijateljima koji me nisu napustili u onom momentu kad mi je bilo najteže, a njih ovdje vidim dosta, hvala vam veliko. Da li su umorila ruka od tolikih autograma, potpisivanja? Samo potpis. A nije, ja sam navikao, šalim se. Umorio sam, ali dobro, šta ću, ljudi su došli ovdje. Kako smo rekli, gospođo? Samo to. Ova druga Da li si iznenađen ovolikim odzivom fanova, prijatelja, poštovalaca? Pa iznenađen sam utoliko što književnost još uvijek nije moj medij. Ja bih volio da bude jednog dana jer mi se sviđa da sjedim kući da pišem i da zavisim samo od svoje glave jer meni je moja glava dovoljna. Ali nadam se da idem najboljim putem. Danijel? Još jednom. I samo jedno pitanje, bio si sinoć sjajan na Studiju B, kažeš da je najteže biti, ti si bio prvi lažni doktor, pa mi se to mnogo svidalo. Pa jesam, mislim, ali sad ispade da je to ta moja da je taj moj doktorat čudo u odnosu na ove doktorate koji se danas dijele. Kod nas je bilo kako navečer prelistaš, ujutro zablistaš. Hvala ti. Živjeli, čao.